hagati ya Wazalendo na FARDC ku nkengero za Goma, dore icyateye amahane no gusubiranamo. Kuri uyu wa kane tariki 26 Nzeri 2024 habaye imirwano ikaze yahuje umutwe wa Wazalendo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu bice biri ku nkengero z'umujyi wa Goma mu burasirazuba bw'igihugu. Wazalendo n'ingabo za FARDC bamaze igihe bafitanye ubufatanye mu guhangana na M23 imaze igihe kirekire iharanira ko muri iki gihugu habamo umutekano n'ituze, kuko leta ikomeje cyane kwica no gusahura abaturage bayo. Icyakora uyu munsi ubwo bufatanye bwahindutse imirwano ikaze, ituma bamwe mu baturage baturiye Goma bahunga kubera urusaku rw'imbunda ziremereye n'izito zaraswaga. Mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga hagaragaramo impunzi zo mu makambi ya Rusagara na Burengo zihungira mu mujyi wa Goma, abandi bakajya mu bice byegereye umujyi. Amakuru y'ibanze agera ku munyamakuru bwite wa Corridor Reports avuga ko intandaro y'iyo mirwano ari amakimbirane yaturutse kugenzura bariyeri zinyurwaho n'abaturage babaciye amafaranga mu buryo butemewe, ziri ahitwa Nzuro ku muhanda uva Goma ugana Isake. Imirwano yatangiye ahagana saa 10 za mu gitondo. Ingabo za FARDC zikaba arizo zivugwaho kuba zatangije ibitero byibasira ibirindiro bya Wazalendo. Hari andi makuru avuga ko ingabo za FARDC zabanje kwibasira ibirindiro bya FDLR mbere y'uko barasa ku birindiro bya Wazalendo, ariko yo ni ukujijisha. Kugeza ubu nta mibare iratangazwa y'abaguye muri iyi mirwano. Ibi bibaye nyuma y'imirwano iherutse kuba mu mpera z'icyumweru gishize hagati ya M23 n'ingabo za leta, aho yabereye mu duce twa Masisi na Rutsuru. Iyi mirwano ikomeje gukaza umurego mu karere, abaturage bakaba bakomeje guhunga kubera umutekano muke uterwa n'ibi bitero. Corridor Report yadabagije abashaka gutunga website zabo.